Rongbong ghat pen dei huri ka chileng atuwar ka silam ka sa oya jok rada tumning kang samsialam ki keklang. Lakhaing koira trok duar baguri MAC constituency ki parlopen Rongbong ghat pen dei huri ka chileng atuwar kilometer nar kep ajak non songron an silam ponbomlo. Bonta sai ke claim ka sa oya jok tangte ako atuwar ka chithar laba jok rada tumning kang samse ning ki pongalam the chipaklang pon. Lason si labang suwa tuwar kehnu pena jo kidam tang ningkan ko an pen luni kidu kisung cetong nanglo. Bonta la suwa tuwar kehnu akiduk kisung alam arjulong si non kachari bom BJP sorkar atum nang silam pisi hawararat atum ningarong pen KAC CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Bokajan MLA Dr. Numol Mumin Lapen Lukel MAC EM Richard Tong bi atumaphan choro lopusi ningjepon. Bonta ningdok mimialama bangki laso pokali mati tovar ki e kasilam kipang ara joini lapen sai ki claim nang jia tengpen claim kledera joini lapuson nang ciman dedlo lasi lason sai kasa oya jok si tangte ako pen atuwar chithar lablo lapen phur undedlo pusi hawararat atum ningkang samsi alam thi chipaklang ponrinti lasi atuwar kahinu adak ajoan prabjin pen lang pamira chisilam thu pamika nangji pusi ningki pongpen pherangki angno lamthe chipaklang pon lapen la suato war kilong contractor girin chutia aphan nilitum kachileng atowar sai misen pen claim thu peminangji pusi hawararat atum pen tuning report news desk report public TV Karbi Anglong. Karena terpaksa nampak pun yang kita pun itu. Oh, lalu mana terpaksa sampai tuan ke dunia oh, mana itu gila sejila tu nanti dia. Terpaksa tuan lang lang lalu. Itulah tuan ke ini. Orang bangnya nama ini nama ini itu. Nama macam ini lah. Nama itu mesti. Lalu tu mana malu nak claim kan tu? Lalu kontraktor tu dah. Kontraktor bagi ni tapi kita hendak tinggi lah, ini pasal apa tu? Mana konnya betul? Dia, lama tak? Dah ke piarong lah dah. Ini non lah an betul ke tinggal yang ni. Jalan kan? Tapi betul ni ni itu macam tu. Lamban ke ingat kong dulu, lamban ke. Iklan betul mesti ni mesti. Mesti tak? Tapi ni ke. Lah non kami nangko, tapi bawa nangko lah. Ini lahan ke, orang lah. Tapi lahan, kampung itu lah, lantak. Piarong lah dah ke? Dah ke, tongron. Kenapa lah so tu mana benar ceng ya? Dah ke, apa? Dahulu sudah orang kan. Coba ini jenis ni kalau hello, kontraktor orang susah kami tu sih bang. Atau ke government pendapat yang lepas ni, apa yang ni lepas tu, masih lah kemudian harus anpen. Sebab misalnya pasti sendiri lo kontraktor. Ini labang tu war bang keting mana keklaim bisu pun ada tu, yang mana? Oh kalau yang lo, atau ke yang yo, suar yo. Kita hello lah,